Okay. Oh my me nyina jo na ene eye memenda na se memenda na edu sa bredia na esuma sembre na edu enu nti baabi obi bia wo twe adwai na menso maba na se ne yeda me ye no eye na me bom atrase a me bom ne se niema bebre etime toto onipa desani ewo na brabom ya na wonte ase ebi eye ekachiri di bi a wobebo a woni beba ho so no na odwetire nyina ahye enye nonko abayade etime to yen ebeduru so obeje oba ne nkwa ewo abayade ni mu no na no so sika ekita wo nyina ahye abawuo ho a eto yen pofiri mu na ne edimu akotene eye oyire ene okunu wuo a eto yen pofiri mu a ya na yente ase saa ne ma ya no dasani afamu nti ene ye nananom nya asem bi si ho se esumasem sanse ya na enema bi esumaye ewa abrabom eno nso ne ye dwumadie adom TV so esumasem no ebi anankomo a ye didi hu ye de ba betudwe na ebi ato pen nanso wanhunu na dua tobre nanso bi ade ye ebekwa koduru ba ebi no behu se se mi hu ya eno nti ene se dwumadie medede nana ose chumbrefa kwa ubukuru wa hene eneme me na me bedi dwumadi anim ede amawo na se ne ye ne daa no sabre montwe bi sima baako me ton kraba yo abusiafo medamase se mwanya me ho adaje na makoto nkra edikan aba asede mu amunum ye trase ya na me de akan nabuo no ene ya agemo atata nano na wotwe na etwa mu no ene ye ba be free memende na ye ukoda na de echi na adaye ya woda na de etwam na se de ye wura mu no enso eye fofie na onum se fofie ba pa na ne memende wo mu no eye anwura tete no de na sa ada no na wonwa ekotegare so de wokodi aduro de wokọ akoda ase na okotegare so akoda ase enti ya na mahye no nso amame we se ye de nabuo no esi hode a na ene ye dwumadi a ye ba behwe no eye se ye pesi hu niema bi a eye kankan sebe proye a ewo asore mu ene na niema be na sebe eye kankan na ye proye ewo asore mu a ye nipadue ye na yedimu akotene ema saa na yema no eba a so bi mpo gina kira na obisa se so aden we enene ye ba bedi ho enkomo na sere endra no se de asentre bi si ho a ya na yebu kompo kakra na ye de aso ye twen yaso na ye de ni to fom ehwea na ehwea ya no ano na prophet Abednego na ye be fa no ana se ya to nsafre no se wo mra na ye ne nche sa asentra ye de atowe na wonso a wo hwe me ewo afie mu no unya bibi emfiri mu prophet eja nana mo akwa eja na ho te se na do mboko ayo eye onya bedru heade na nu se ufu buo mu ewo nsamamu de eye boko ayo eye ya sentre no eye sebe eniema sebe de eye proye ne kankan eye suban bi a ye yi na di ewo asore mu na ansana ye beko eno so kra no ni ebesi ebisa ne se wo ba ha cha kakra de no kwa na da wo ba ye bobo ni emere bi so ewo gidie mu ni ade na wo koduru ye no se na won wete ase ne ba wo ho yo ye be di ka de rade ase ye ja wo soro ode hunte wa hene mbra ni awpanya wasase so se ne ete wo soro ejapa enyumre inshranka oni da onkokro boafo be kai ho adenya yepede na asema wo doba Yesu Kristo de mu amen amen yo nana enye se yenim a yenim sin obi na anase ye hwahwa ye ho na mum o se ubehu no kware na no kware no be ma waye odihye sa enti no ye ba ko eno nkrofo ba no mo ba
ba no mo ba ne se bebre beba machi makoha asemu ni o obeba kura ne odi bebo an ho kura ebi ni ho enso de se wo hwe na utube bu ebinom ebinom nso a onko sese no kura ba obeba ne je se ontube na so wo mu nso wo ba ne nso no wo hu onyamye no nyam na wo gidi no onyankopon ye den o se na dodo na wo gi ne din de o ma wo ntumi se won ye onyankopon ma bebre dia dance all over the world ankrofo ba ebinom dia dance akese yes ye beka adebeche ye wa na mom enyo nipa na ho de ni tumi enye ye nyansa enti no se obisa na chese eyade a enkrofo edia dance bebre na bebre nso ade me ya bebre atworo din no eya meba procrastination eya meba also for me say me meti wonka 5 months 6 months bebre kura famu ide afere wo nkwa anka se wo tu wana mo a ebeboa wo na wo mu so mba ne nso no enne sisi okwo a ebinu da so go a ebinu ba ebinu so benya yaresa boani ade bebre onyankopon nam ne tumi so aboa wo enti no se obisa se proye ne sa fe na me be ba ho yo se what de eno asidia nia me pese me bisa se sei no nipa bebre adwene mu won ani so ne nia ya yete eka kire won no akwa sebe suban bi ne ye proye ne kankan ewo asori mu na de bi san se won so a udi asori ne bi anim no so wogidi eye no kore yo ye de radiase ankedo na mabeka odi abai me ye spiritual research according to Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ye the kingdom of God asafono eno nyankopon ni saa eni so ade hu ne tumi no amame enti obi ba ye di kan hwehwe ne hyebere mu ye de onyankopon ne tumi ahoden bompai ma ye tumi hu ye nom ebinum bebre on ba kura ye behwe na ne sofo ankasa ena ye ne saa ne sofoka abaifo no ne sofoka nkrofo no ho enti no ade a eye no kware a ewo ho a ye hu a bible di ho dance pepepe ne chese sebe kankan ne proye no koso na empo ya na ebinum free asofo na wona hwe asoro na nkasa na ema de ne ba yo ade a eye nhyehyei Yesu Kristo kato ho ye ja Awurade Nyankopon so asasirwa okato ho wakato ho san yo na bebre enim nia okato ho no ewo the gospel according to St. John chapter 16 verse 2 the second way no o say some may kill you thinking they are what doing the service of God and me Yesu Kristo me ko ekire no nia wo be yamuni na bebre ba be kunkum a wo be feel say ebe ye wo mo se wo ye onyankopon adwuma enti na eche so onyankopon nam Yesu Kristo re ka kire ye se na kire no asori ne nsafo a ebe ba wiase no wo be fokwan bi so a kwa ya wo fa so ne se ye kwase kopemwa na mmom wo be kum ye ha wo be kunkum ye ebe ye wo mo se na wo kum no wonim so onyam adwuma no wo ye de wo ye na kwa me so no me fa kum ebi ni se bebre kwa sori na enye nyame somunti na o de okọ ahochiri sika aware se enne se ye loto no masina wo asori dem what you say that me meet you pa ye loto no mas wo asori dem ye wrong crofo se bi wo mo pint yina ye desperate na mri bi me kan se tema adom no adom me no na me mankasa me njindi kope mu se me san ko bosumo ho eno bosom ne ka kire me se wo die ne ye onyankopon ankasa na de ade na am so da bi me njinde ema me sanko frey ko hwe ansana bosom no ne ade na be di kire me se me mi onyame nipa ana mi se ade na sofo bebre wo cheche me sofo bebre mo ba ho o se bebre ba ho o mo nya sofo ntu nya sofo a wo sa ma wo mo aduro ni tumi no wo de ma wo and this also according to the spiritual aspect, you know, say the law have dominion over the man as long as he lives. Nature say emrano ewo tumi wo obarima ana okunu so abra otiase
enti wo yo ba na ko ware obema ne mra enesese we den udi so eye sunsum asem right se sunsum bi ewo woso a obi a o se wase biara no na nkasa ne tumi na ho de ontumi fa ye hwete se oyere jese wo obema no wo mra so na ese oye den odi enti se osofo odinsini okramo malamo okuta tumi bi a wo ko ne ho a ne tumi no nia open ene esese wo ye den oye okay enti obi ko je duro ko je sunsun boni bi no de ya sorry a wa wo ko asori no sa tumi no edi wusu mbato what I say it so wa kwakoje baby wa ko jibribi wa ma autonomous wa ma o se enti anajo otuwe ba onchen oni na kwa pam enti Yesu Kristo say me kwa is another type of antichrist nanka asem kaka me pese me kansana ye dia asem abamu ina Awurade akai me nan say oda nyama bi edi kire me yeah say me mbo wiase amana nyin me kan kire wiase nyina ene say me da ho na abofo no be fam say yenko ye be kono no nwa ye meeting na wo ye no from presidential nation to nation country to country from presidential ministers honorable kings queens just empanyefo honorable woni tuetu amama no ene nyuma ni nkrokro ano no say meeting wo ko ni say wo pese wo dominate wom say tumi no dominate wo mo tuetu amama ni niama no a mo ho no nia opanyin no be kan na ese mo ye de mo ye enti say no so man panyin no tumi bi control na eno na momo okachere ma mo be de mo be ye enti momo ko ye na tumi e be na wo pese won no timi etna amamban panyimfo a wo hu no daye no tumi e be no yo eye tumi we call the spirit of the power of the air rimu tumfo o yi kire me say wo ache wiase mo miensa no mienu eye wiasefo wafa wom ena baako aka ne asofo adifo ahemfo ahema empanyefo honorable president as say woman na aka mbacho what I say to say ye man panyin se bi onyame fa encheye man yo say no say to me no dominate na no say nene ochira so ka say lesbianism gayism unfair obi ene ho kwan but otie yes na so wo send no gitumu a say obi aso be ye de obi abedi so but what I say enter say na no to me ba out no proof say me breso anasa me pray Ghana ne e pray ochira you but otie ni yes so to me can sadia therefore you are freeing your people out of what the fierceness anger of the Lord if say me hu onyame bufuso papa eye hu and they say also me mo wiase fa na nyina amane nti onyame abufuo na wo hu no daye ni mu no na ejina den so wama mfato ho se ebia na so hin no koje se me de memre ni ema ne ma betimi aware ema merima betimi aware e wo de aye mfato nti na abufuhye wa na wo mu no na ejina den so na betimi a kire ejina se nya onyankopon echi what I say right we call it the rebellion of God, the words of God and the contempt of the words of God. I so nyame akasem na wapon wato watwene you have rebelled and a contempt enomu ngo wakonomu ngo woka na wo kasakasa ho you have contempt I say asem wo court wo di asem no wo wiye I just wo bu na nimtia eno na de onyame bufuso abawiase I watch we call the rebellion of the word of God and the contempt of the Lord God Almighty, the Most High. Okay. And no ne do nyame bufuso ka bufuso na eyetumi eyehom. Ebi na etumi sipumu na twa no ho jere de ye onyame ma yehu. Okay. Onyame bufuso no eye spirit ebowura obi a okumu oprawa onim se o ye den oprawa ana o ye wade. Okay. Right. Enti say no we dey ye wo da eso ampa enti empire ben na wo bo yo empire me bo ni se mesere Awurade sanka yen
gidifo ene ye wiase obi ayo nyameba sa me pacho no obi ayo nyameba no se ba bia eya emisi nkrofo ne se we se menya adom me pacho adom no ye wosoro de ene wo fam de but o tie ni and for God did not give us the spirit of fear honhomboni ana esuro ana dia onyame chi no wamfa maye enti mra o ka che Adam obetime de aduaba biara but yi de emfa wonsanka o ha musu obre amane monato enyama basabasa no onyankopon amfa manipa enti obi yusu jini motia ma me watane ade na onyonyame na ede ma no enyadom honhomboni enye onyankopon na ede manipa okay yo yemra ya sam no so ampa sei wo hwe Kristo summu a ase ba kumienu we se manya dom we se manya sunsum wo ba hwe no ate asore na we ya ate asore na we ya ate asore yes nanso asore ya ye titi no na ka enim se de be huna senka bibia adwoboko enso sebe proye ne kankan a ye hunu sabre ne ya na ekosoro adentia yo enna me de kankan no the law has dominion over the man as long as he lives ebiesi wo me ho asofo bebre koje dro me tramisa because esum ne hai enhia obi a wone bre entino obi okuta tume bia ya opeson try ne yonko eye sunsum wasem entino o se okono statifi hifa suro esum ne hai enhia enti so obi kuta honhom papa na obi kuta honhom bonia ne ati biara there's going to be a war just wo be trial what you say wo be trial enti no obi anso no o se menya adom one adom be ana sorry bi wo ho ana sum bi wo ho ana yawu ni tumu me pacho wa hwehwe esum no ni ti ne faribai the foundation of that ministry that church that person he call himself pastor what you say software bebre buy or say first no wo dey ngonu gunu so no wo so oye evangelist wo ye dey ngonu gunu so wi ade che wo so oye odifo enti ni awo a wo dey ngonu ko gudi pa so wo hu ano nya me nka jere wansa enti bible school no kura bebre a mo se bue no bible school ni ye ni motia wo bible school ye ni mamu ata ho ye ni beye how beye se na beye etu any bible school and what are you teaching the person but what you need me above for me family con they show me all these things and I know me who me take I me to me frame me chase my bush my mother me fresh through the frame and Jesus said all power in heaven and earth has been given unto me and I am his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God and so baby ye nka we fidie so sir kwaya wo fa so yi wo musofo wrong kwaya wo fa so eyi wo musofo wrong enti wo mu no kwampa ben nke da kwa ayeso on fa so yo from Genesis to Revelation no enyo bi na ko hwehwe onyankopon onyame ne ba nipa ne nchen so enti o person wo ye na adwuma yo o person ye na adwuma no enti no won say mra Judas Iscariot ofri mu no esuafo no they are filled with the Holy Spirit onkonkron ekire wo mu enti woto aba no ekosi obi so na nye wo mo pem me bajo tini eye ni ahunhum na nkasa ye dey etusu but neno wa babia woto eye sika wodi amankrofo to say politics the church has become a politics and as say onyamyaka said the nation is not of the what the politicians neither the church is a political party they say the churches has become a political parties so they have diverted so it is not God. It is not my Father who art in heaven. It's controlling the churches now. Because Ephesians 3:6 also to the intent that now unto the principalities and powers in the heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. But where is the manifold wisdom of God in the church now? Enti na eye nimu a woni nimana enti ase a woni nim ewo Bible nimu no na ya ema niema bi a woni ye no one ye ne basa na ekobone no yo if you say kroboni bi enu a onte ne papa kasa what you say yes. Also, as many as believers in his name to them gave him power to become the sons of God
Therefore, if you are a sons of God, who you nyame badia, as I say, weja or kasa we there, utiase. Now many are not the sons of God. Because to me now, edini ejuma on one kasa onim. And 3 okosuyai ope oni ejuma de nenije ho. Make us a reverend bit to maintain say our camp ho. Papa obano obewu, wo obewu ni say, wo oyeran kasa pesokumu. Oyira kese pesoku no wanyawa nyame adwa ye be ya de onyaw na wanyawa nipa bewu ampa ne brother pani wawu sese o chefriji mu ene na nsa reverend na me o me campus sese a wo to ase the kingdom of God ministry o to ase won konko bisa sese a ne ba sofo o ja platform sa me come ti o pa wawu sese a o chefriji mu hey because what they say you may know the truth and the truth shall set you free and the people don't want the truth. Because he has not the truth. Say no krene ye mpese ye bete no. Maybe papa unye sofo. Onu se wako Bible school no obeye sofo. Instead sanko oko asore, oko pejuma bi ye den. Eye. No onye sika wako bo afori ama Nyankopon. Na wa trefie na se breso no nyame se bra. Onu ankasa Nyankopon no betu na mo ayede. Aba wo nchen. Se meba braso. Bese ko emejuma. Enesu ahun se obi nso eti asore no sebe watoka niema wo hunu to onu se ese wo fasa akwa ayo nature se enye onyame som eno kwakoye enti ne edi bebre aba no enye nyame som eye nibere bone na nibere ankasa eye honhom me pato teni nibere ankasa eye honhom a emfie urade enti wa cho se for God did not give us the spirit of fear or how musu obre amane edman kusu papa ma kayo enibre anytime. These are all spirits. Ebogurawa uma ho kwan ne bogurawa we have some people called obsession, possession, affliction. Eye adia nipa ne nam ho no na tumi bi abogura no na de ne nam ede ye adwuma. Yeah. Ena ote ho no so ye bowu no na de na aide possession ewura no. And this oma enibre wura no osofo ete dakemu osofo ayese pe na ahohombone na enibre de ewura na adwini nyina so ene meso me koye sofo na meso menyaka already no sa spirit of enibre hohom no ewoni mu enti ade no koye ne nyina enyo nipa nkoje no kwakoje na mom na enibre wiase ade no se wiase ne mu nyama nyina so ye de ebetwam. Enti se sunsun bo bewura ni mu a ya ohu ana bebre no won se sunsun no ba bewura ni mu a ankese se obekọ ba bi ana obehwehwe Awurade echi kwan no ehun sunsun ko ya bewura ni sunsun abewura ni mu bebre se ya sofo na na obi frame omote atwa mountain atwa popo ni so no komodion eno mo bompai no nya adom no atwa I say papa atwa there is no spirit of God on this earth atwa no ko atwa no your kraman popo na ya bobi na wura no and the bishop call we no ko hefa no ko nya tumi ameme so your trofo opa omra na menche spirit no mafre me ya dia onu ankasa adisa onyame baba danadi obehu ade no straight life asofo bi ba o se ne papa asofo ne papa na je ne papa firimu na de asode ne ja no ena anyama nkoye e say papa o papa no wa hu de kodia o papa de ya asore na no we say bosom no ade a ne papa e de ma bosom no onim ode ma spirit no onim what you say ento da hoa da camp na de ne by tin o ye de wa ka ho man ka no sa asore we no mo ba na mo asore mo ba na me ho hyehye me onyame a wo bompa na ho hyehye da bi wo say na eti enti no enye na djuma ena asore bia wo sacrifice ye won so no bebre ho be ko no pinfu su no si ho abofra no su because they kill people. What you say enti na what Gospel John 16:2 say there are people who are killing you bra bejiska bra beyese odiska ne towukra obonsam sika abosom sika enne asori dem ye yiloto no ma ye mawe enti no wode nyama no eto nipa ne kra tumi e wo sofo ne so no de se ne kra mo manam ne so no jini no sa moa na e wo mo so no ukono ma obribia watokra enti no anytime you are sofo no to make you so be the sacrifice. Yeah. Enti bebre kwa sori ko jino me. Oh. What you say? Enti ni se busum huhumbo ne na spirit no
nia open no ye no de sofo no be dey ebeye na wo ka sem bi se bu a ho a obehwe da wo yo senkafo afi de obehu ano yes wo ye prophet very good say sa na aba be wona do so bebre adentia yes esan say nientia adoso bebre no won say andoso a Yesu ontumemba the secret woman say boni andoso a Yesu ontumemba entina what you say the whole world lies in wickedness enti say nearby esen ne ayehu enesen ne atwam if you say mra boni ne doso no na adom no ebue enti boni ne ayete say akoso modam ena insura no ayete say nsuo na ewum enti mra boni ne doso na nsuo no so say tamu egusu tamu enti egusu boni ne kono na nsuo no ba nsuo no ba entumi mpio say na aye atwa ho achia enti dakura obeti gboa eno na Yesu betuma ede aba enti Yesu ba oba no eye nipa cry we cause some spirit we friend cry su nipa mo be su ahoyawo eruadie enti sa su na we be su no aye say Moses bre o se mo ba koye nkoa 430 years na bre so a mesoma mo wa beyimu na wo se Moses and the Genesis 17 o se na won su no adumanim enti nipa ho ba be kire won nipa ba be bre nipa ho yaw o yiraw efe sunu sana na dam na pa go pere wasane enti one day edakrope he's coming one day nipa be su ni obedi kura be de ye be go ye be ye wepo enti ba wani mbre enti na o say resist the devil and he shall what flee from you munsi wo bonsam ne kwai also hinti duan beba na munwie ni edam nso be de ebeba enti atrofo difo no meba o ahonfiri ni enyema beba so nti we kura na yehu na kakra bi mane ma beba ware wa soro dem emma obema no bema baba ware so de wo hu se eguso ba nti we kakra bi enu na bema onyame bufu so na ba eba enti dakro pe dam no ebe pai goa one day pai goa pena Kristo wide wasane na nsan na be pai goa no say yensu ndu nyankopon anim yo na se eba se yensu yete ho ase na ye jai bone ye na ye papa Yesu ne ba na ebetwe akwa akira na de wasise so baba na edu ho baba nyeti bia obeba na nye betu baba dabalo efise obonsam ne ba se obewia wakum no wasai mbato sese o hwe magica any obium o pesika sese ye yama sese ha because is buying or tonk of okra or tonk of okra entino obi antumi gas onja ibone ye ene sese wa ma ne kwai se bra be ye wadwuma enti yen yenim ye sia busum be ye mamota bonsam ye nwom ye nim wom won so ne yen until there are so many leaders in penifom we among a crow hina for queens and kings woman nyina has been demonized and se no so sa tumia awura womu no focus ya sofo Illuminati anything that is not of God is of the devil for the whole world lies in wickedness but what I say say eyadia onyankopon asese and what you say God is watching over his word to perform it because many have rebelled against the Lord the word of God and a contempt against the most high contempt the what to onyame and dia okay yo abusuafo nipa dodo na ne ye kasa na ya na muntu ya na nyame ne ye bonanimutia na nso ya na ye na dodo na ye se miracle anansa nkyerene na etime etwe won kɔ na ye kɔto nkraba ye ba mebisa se miracle anansa nkyerene no so eye ne kwan so anansa yakwati ekwan no twa misima baako o my ma madam ase simo nyame ho adaje na bakwa akoto nkra ne yeteso mienu esubasam na mo hwe no wo mafie mu no na enne mene
Prophet Abednego na ehia wa ha na yehwe sebe ne ye bone ne mabia enye papa Kristo kwan so a ekoso ewa asori ahodo mu ana asori fie na supporting pa enisen ye na ye yi na asre ene abasa se de wo a wo fie no nso no se bia ne bi efa ho ana ebi adiwu a obehu akwankyere a ewom enu nti na ye wa ha we osofo na me busa say nipa dodo na se wo kwa asore na ensankyerene ana na emuka ne miracle ama ne je sa asore no kura no wanko so say eno nso ekire anamompa bi ana eyanamombo ene bi a won dia na emu ai kwa se nyame din mu nti na ye de akata so no ana yo ye de awurade ase osoro asase ro Japan ye da wase won hu se ademiensa pe enti na Yesu Kristo osamba no o say and the very God of peace sanctify you holy, and I pray God your spirit, your soul, your body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Mempa me ni say onyankopon ma wo nipadua ohonhom okra, your spirit, your soul, your body ehom masem enti dia Yesu oba se say nenti aba oba no o spirit, o soul, o body enti se tumi bi ana sorry bi asafo bi ka se onipa ni okra e so mfam sanko wachi wabona so wan obi se hwemensem moja wa true se nipa okra na sorry no any asafo no se nipa eni okra e don't have soul. What is this church? It's not a church of God. It's all from God. What is here? We have the spirit, the soul, and the body. And no painting a Jesus Christ oba. But what is here? And you would die. And you will japade. And yet we are sinting na Jesus Christ oba. Now nano bisa say, are they going to the church for the sake of their spirit, their soul, their body? No. Nipa no kwa sorry. And yet ne nipa dua ne honhom ne kra enti no kwa sorry. Ena asofo no nso no wo mu nso kogindro se we obai opeska opekunu opese what you say enti no wo nia odi ko ehutumi ena abebram sofo no enti no nia sofo no so babaye ne say we call something phenomenology adibia esia esese onhwe ni enti a ade ne yede esi enti nsankyerani bebre wo ho a nipa no ko en opese mbajo what you say enti no tumi na abewura asofo no nso no nia nipa de pe no ono nso ye den ono sa honhom no nso abewura asofo no ena asofo no nso no esanso okuta nibre na ono nso pesa anya manenti honhom na abede abewura me pato tie ni e so opa honyade opeska ono nso pesa oye kese enti sa spirit of aggrandizement obema ne ho so no sa spirit na abewura no ena nipa ne nso oba ne nso no ade osofo no pe eno na ono nso ye den ope ono nso peska enye ne kra enye ne nipadua enye ne honhom ti na okwa asore no okope wiase nyama aba enti wiase sudifo no nso aye ready wo sofo ni mu enti esese okwa osofo no perform miracle mbacho tie ni onka nyame asem no because they say miracle no eye magic magic ni ye ejuma abofo ho memede mensa to so a obobo hu se memede mensa betenye memensa abofo ho a womo na menya ka se menya ya abofo between I and you there's a spirit between me and this an evil spirit obi okuto evil spirit bia no so no woni ne gira ho a oba be ya de no sa evil spirit ne so ye de egira ho and ade bia oye no eye sa spirit na de eye oh but what you say enti se obehwe na wabo okra na wabo nipadua no ene ne sunsum ho ban no de eni ho out enti magic na oye opeska opelotonoma opese na ode mawo no ade na oye no eye spirit na o use no ene produce ade ne mawo no produce mawa there's nothing free from Satan she no ode mawo free anya de ode chew enti ade bi ode mawo no one o call sofo no ho no nia oye no one na akwapam ne ode mawo biara nso no enye free you're going to pay for okay na ono nso pay go pay for no okra na se osofo no bo ho ban eno na osofo no de okra na eden ema enti honhomboni na osofo no yusu no ena okra no okra no ena sa honhomboni no oyeden ope
na sa okra ne so na onyankopon so pe me bejo tie ne okra no obi okuta nyame hon konkro no nyankopon epesa kra no obonsam so pesa kra no and all of them are fighting for the same soul of mankind. Okay. And this is kedro bia be ye dembia no when nyokra enye adwuma. Yeah. Yo abusuafo mene osofo Abednego ene wa the prophet. Na ansana meba baby a wo ye adwuma no so. Number ben na ne opese ye de tudwa. Yo number no ba ko ameka ile de 020 8599 576. Yo eye abusuafo ye tonkra ba ko pe aba na baba beto aso. Yo abusuafo edamase yakotonkra ba na mene prophet Abednego na ewa ha na ne number no say na etie nti ya number no mame de edika no ye 020 859 9576 020 859 9576 and the two sumiru no ye 027 897 7215 027 897 7215 we abusiafo abeka asumasem na mo hwe no mo fie mu no na wosofo ma memusa asem we Bible no se dua naba na betimi de hu dua su a eso aba no na sei no se ba se utu yefo a den na obetimi aka de afa asofo ahodo a won abe enkanka won a won ye fake no se de ebe ya ebe ma nipa bi enya anidaso ewo won ho na se mpo eba se nia ekoso wo wanso ni mu no se woni hu a won betimi asesa yo yeda Erade Nyankopon ase yo ayampa say also by their fruits you may know them wo mo aduana ba no be hu na enya ni nyina so na wo be hu endra na mehwe TV bi me nkasa bebre TV no oba no preach fine o preach ni preach o kan 100% o preach fine pele me wura honhom say Lord I want to know who is this woman, where from this woman speaking to the people, where and I command what happened when they split in the brain. So that is using marine spirits. Okotu Bible, Okotu. And the angel of the Lord tell me, Satan know the Bible. Imagine what I said. Yes. Satan know the Bible. He knows everything. And Satan is a wise creature. You understand? And Jesus said, Mama, what is Abowo? Because Abowo, it stands for Satan. Only Bible A to Z more than you. And this a woman say me my friend spirit, you know, what TV this one, I'm my friend spirit, you know. But I want to know if it is from the Lord God Almighty, from heaven. Then feed and coupon, the spirit of the power of the Papa, Osho, TV, Osho, I saw them, Osho, Nyama, oh yeah, no, knowing it is the spirit of the power of the air, a marine spirit. And two ways, you know, just a more moko, sorry, no. Enter me se bibia no obi okwaso bia bompai Erade me sofo no me pese me hu de kodi a ode ya asore no hana ka me ba se wo de se wo ya asore wo television no so no wutimi fa akwan bi so twin sunsum no ehun ye very good but ye no mu de sa tumi ye no ye nibi enim ye nsa no ye nibi enti ye ba dan ene yetimi ehun se de wo ye okwan we na me nso me fa so a metimi ehun se oye nyame enipa na sebe oye sunsun bi nipa ayo womo tare one womo dress enokura no too rare ena enye easy say ubehu asam yini enye easy entina mama bebre ayera no enye easy for you to know yen according to Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, that is the kingdom of God. Me pese wo unso anka obebisa wo sofo bi ana obi se me kwa asore se yo asore na meko na me pese me hu tu me kwa osofo ne adwuma because wo untu me hu
Yes. And then easy in Susa, obey there, obey. And the tema, Ubeka I did minimum cano, none obey on why there, why yo. And Tino Ube to me, GDA say, a radie. I sorry, I make me, but me who. Okay. But what I say, and now be called Sophobio, and now be called Bia, or no so one dear. Now, Nipano call 1 day, and now I saw for 7. I saw Sophobia Tadia. I will say, Sophoba no Emma water. I saw for 7. I did for 4. Evangelists, pastors, and prophets. And then Okoka evangelists will be a person to be a prophet. Will be a prophet. They will be a prophet. Because lane, no one film, they have come out from their lane. What you say? If you are not what they need to do, on can is on castle pan, essence so deep fall into no so you default. Until what the man were out to they are then Okofa different thing. Into a different thing. I saw for 7, deep for 7, and I didn't abon pamo bano, I said, the soil also for mammy. I also daddy or so for bar. I one who said the woman possessed an evil spirit. 7 prophets and the same woman in Ephra. Because Satan cannot cast out Satan. Money to me to 2 money. And until a woman never say you are not on your software. Open so one mayor dear who one cast son of Nippon and Gazabe. Yeah, I would say for Prophet Abednego. Na say, it be I am come a yedi. You be pairs 1 year 1 flow cry or pairs or bapam no baby who in our. Yo, me better radias. Me pacho ye want some. Na mo me America se wetwam. Me pacho quota for police for omo yade pa. Okay. That's wonika. Woni moto, woni hwe inti mesra ban no. Na wo mo quota police station for na wonya car e pa ye nyame adwuma. Embo a wo mo so mo ha. Me pacho ye want some. Efe the Kingdom of God ministry asafo no. Aye free education. Enkwada no nyina from way to from nursery free education. One person one famboa. Enti obia oba untumi ntu school fees nko emma oba ne nko school no so that obesu ebiribi onyakobo ni ato yakoma so se ye ma free education obepa biribi kakra obe talking deals bi no ne ade kakra bi pe yaka ni nyina e free. Oh. Wo sama school atare ka ho. Untu school fees wo ma school atare ka ba be fa obedidi. Enti ye wo oto ase ene ye wo ensawam. Enti ensawam no offer obesi ensawam last stop a wabisa aduajiri taxi say obesi wo owureku Liberty Coastal ehwa Boga Coastal Liberty Coastal baby awobia oba aha me pacho eye 50 Ghana o betwe urade nim for 7 days aha nya pray for me nya shen come mame say ne bebrebe free osofo bompa mame. No, you have to know your sickness. Jesus say o hwehwa obede ubomu a ye bebio ubisa ye be ma and to about 50 Ghana, or the better than 7 days, Ubeda demo, light fan, Bribia also. Oh, she we are, F.A. de Kudia, Umami, Papa, a draw Yare, Yare baby, a tow, Yawa Yare store, Yaria, Yaya store, Yakoto, na yeton. Hey, Yare, and Yare baby, and go for Yare no Papa, and Yare Keko, Yakoto de ma. And to do a Kingdom of God ministry, a Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, a spiritual hospital. Okay. Uba, you share the spirit, the soul, and the body. Onyamishram, and come on. Yes, Christo Dinamo. Amen. Yeah, Papa, Yamishram, quantity, or how Musu Brahman, you will be a one ship, you tramp, the coupon bon banka, that you share the Bia, yes, Dinamo. Amen. I feel the obey me up. You fine. Yo, abusia for said the die adama no. Be see nya ya na nke don hwe mienu. Na so eye TV adwuma ya ye obi nso ba beto aso. Nti de mesrem mo ande se ye won da sene na emu no ye kɔ no obi anhwe ne ho so yie. Sabre de ko bukuru akre. Ba pagya.